Rimokatolička crkva i vjernici su u žalosti. O životu i djelu Papa Franje govorit ćemo sa našim gostom, monsignorom Tomom Kneževićem, koji je u našem zajedničkom studiju. Gospodine Kneževiću, dobar dan i hvala vam što govorite za Federaciju danas. Dobar dan i hvala vam za poziv. Iako nisam u Sarajevu, došli ste do mene u Zenici. Iz Zenice se mogu obratiti vašim gledateljima. Gospodine Kneževiću, Sveti Otac ostaće upamćen po porukama mira i važnosti slobode. Kako ćemo mi u Bosni i Hercegovini pamtiti papu koji je život posvetio služenju crkvi? Mi u Bosni i Hercegovini koji za sebe imamo minuli rat i poraće, osjetili smo itekako što znači zagovor Svete stolice pape Ivana Pavla II. Vesvetoga i posebno pape Franje, koji za dolazak u Bosnu i Hercegovinu nije izabrao neke veće zemlje diljem svijeta, nego jednu malu zemlju u kojoj živi različitost i koja je potrebna njegove brige, njegove potpore kroz njegove riječi. Posebno kroz ekumenizam među kršćanima, kroz dijalog sa svima koji vjeruju u jednoga Boga, ali isto tako s onima koji su tijekom minulog rata ratovali, a sada trebaju graditi mir i pomirenje. Ostaće Papa upamćen i po skromnosti i vožnji Ford Focusom Sarajevo prije 10 godina dok su mu ljudi klicali na ulicama. Bilo je mnogo susreta i ceremonijala na kojima ste i vi prisustvovali zajedno sa papom. Šta biste izdvojili iz Sarajeva? Ono što je najbitnije, ovo mi je treći bio papin dolazak koji sam liturgijski pripremio, sudjelovao u brojnim sadržajima, ali ono što je kod ovoga susreta bilo jako važno, članovi predsjedništva su mu nudili da bira auto, ne, Papa Franjo je tražio običan Ford i bile su jako velike muke kako naći takav skromni Ford kojim će se on voziti u gradu, a koji je kasnije Vrhbosanska nadbiskupija dobila kao poklon od državnih vlasti. Ono što je isto tako bitno, vi ste vidjeli Papu Franju isto kao da je obični Isusovac i on često puta svoj protokol nije slušao. Rekao je, ako me nećete slušati, dajte meni onu moju torbu crnu i on sam silazi, ulazi. Druga stvar, mali čovjek, siromašni čovjek, prognani čovjek u Bosni i Hercegovini i takvi ljudi jako puno, Papa Franjo pokazao svoju širinu i svoje suosjećanje. I zato je izabrao Bosnu i Hercegovinu 2015. da je posjeti, da upiti riječi pomirenja i da potakne odgovore na građenju mira i pomirenja na ovim bosansko-hercegovačkim prostorima, a mogu slobodno reći i u cijeloj jugoistočnoj Evropi. Gospodine Kneževiću, hvala vam. Svakako ovaj razgovor ćemo nastaviti za nekoliko trenutaka. Širom zemlje ljudi dobre volje žale za Papom Franjom. Pogledajmo izjavu. On je sam uzeo ime Franjo, dakle, bazirajući svoj pontifikat na Franji iz Asiza, koji je bio prijatelj siromašnih, malih, prijatelj ekologije, planete Zemlje i svih ljudi. Tako da, evo, veliki je žal zaista za Papom Franjom, ali, kako je on sam kazao, i tako će biti njegov pokop, dakle, mi se opraštamo od njega kao učenika i svjedoka Isusovog, a ne kao nekog velikog čovjeka koji je, evo, živio na ovoj zemlji. Evo, hvala mu zaista za sve i hvala mu što je osobito brinuo za crkvu i kršćane na rubovima, dakle na rubovima svijeta, a evo naša zajednica ovdje, Župa, Zvornik, Srebrenica, jedna mala rubna zajednica, evo koja se Papi Franju, evo na ovaj način osobito zahvaljuje. Gospodine Kneževiću, i Papa Franjo imao je migrantske korijene. Koliko je prošlost i djetinjstvo odredilo njegovo zalaganje za pravednost? Nije prestao govoriti o zlu nad nevinim ljudima u svetoj zemlji. Mi u Bosni i Hercegovini smo postali, nažalost, dio balkanskog puta u kojima brojni migranti s juga, s istoka, bez obzira na boju kože i jezik kojim govore, izabrali su i našu zemlju da bi došli do Evrope i svoga osobnog ili zajedničkog blagostanja. Ono što je on konkretno pokazao, što nije baš previše našlo odjeka u našim medijima, da je Papa osobno poslao svoj dar za migrante, pogotovo za institucije koje se brinu za migrante, to su naši Caritasi,
ali zadnje poplave listopadske koje su pogodile našu zemlju, Papa isto preko biskupske konferencije poslao svoj poprilično veliki dar kako bi se pretočio kao pomoć stradalima, odnosno u projektima koji život znači. S druge strane, siromašna talijanska obitelj našla je svoju Ameriku u Argentini, u Buenos Airesu i tamo brojne naše sunarodnjake je Papa je susretao. Neki od njih koji su postali svećenicima bili su njegovi ispovjednici, on je s nama suosjećao. Mi u Caritasu Bosne i Hercegovine redovito smo preko njegovih institucija Papu informirali o broju situaciji sa brojnim migrantima koji su prisutni na našim prostorima i traže načina da dođu do zapadne Evrope. Gospodine Kneževiću, koja je procedura biranja novog pape i ko će od naših predstavnika ići na konklave? Tu je sasvim jednostavno, smanjena je starosna dob. Mislim da je 80 godina. Zapravo to se zove Camerlengo, to je ta dužnost ili funkcija, to je zapravo VD upravitelj Vatikana. Prema važećim načelima uputit će poziv, sazvaće, iće se u konklave i birat će se novi papa. Ono što je bitno, isto tako mora se znati da su i naši kardinali isto tako dio ovoga podneblja, ljudskoga podneblja, i oni sebe jako dobro poznaju i poznaju koje bi trebale karakteristike crkvi u ovom vremenu. I ne samo crkvi, nego svim ljudima koji u Svetoj stolici i u mjestu pape gledaju snažnu potporu za današnji život na zemlji i na svim prostorima, posebno prostorima koji su pogođeni ratom, to je Ukrajina, to je Sveta zemlja, to je Gaza, to je Mjanmar, to su brojne zemlje o kojima se malo govori, piše, kao što je recimo i Sudan i tako dalje. Uglavnom, tražit će se papa, ali crkvu Božju, reći ću, osim ljudi, vodi Duh Sveti. On će nadahnjivati one koji budu razmišljali i po savjesti davali svoj glas, odnosno izabrali pravu osobu za pravo vrijeme na Petrovoj stolici u Vatikanu. Gospodine Kneževiću, hvala vam mnogo.